Bun. Perlu apa, Cok? Koran Mak Bun. Dilacong juga tuh, Cok. Dek remah, Cok. Mak purun nak, Cok. Benda perlu apa, Cok? Ira Mak Bun, andi perengnya kerempe karing ko. Jalan ya ide jena, cek saran do sak Mak Bun. Berarti kok minta tolong jadi ya nyaman kasih dari dena. Oh. Dan jalan saya di meru aja deh, Cok. Saya bebucia. Ai jalan betes Mak Bun. Cek saran jalan Mak Bun, gelak bereng labu Mak Bun. Jalan jadi berarti kok dena minta tolong nyaman luar. Nyari aki proyek jadi tekanit keni dan luar Mak Bun. Oh iya nah. Jelah gampang ini ya. Jadi rencana bila Mak Bun, orang dek ria deh Mak Bun. Jalan orang cek saran saking. Ketingkok dek nak ria semacam ngemis senyaman minta tolong ke sede. Jaring sede nyaman saya kok cek seponti saya dina. Jadi ring kok nyuona kada ben secek banyakan ke sede nyaman. Oh iyalah gampang ya. Insyaallah sekitaran kurang lebih sebulan insyaallah. Insyaallah. Jadi nanto, gampang lah itu. Nanto sebingkoi Mak Bun. Insyaallah. Bingko usahakin aja dia. Karo dek ria Mak Bun. Iya, Cok. Yang manyang ngangkok lebun. Iya. Karo mandayat minta le-le. Cek manyaman teti kelebun. Mun karakyat tak tole. Aduh, Bu. Makan nemu boy kaki tong. Saya kabenta kaki. Iti na Mak Bun, areng kok pamit mulai apain. Teti bingkok ya arep juga nyaman Oh ya. iyalah gampang ya, gampang. Koran Mak Bun. Iyalah. Tengah teh, jalan. Tong, ya nak. Gitu. Iya. Enggak tanya nih. Iya teh apa teh mak kada mendadak di parlong kok tuh. Lu raco. Dalam apa kerempek kakale bola ribet. Oh tak jadi iya ya rengkok di sekun mulai area di kon kelebun area. Menja insyaallah jadi bi kelebun pakuna no. Pakuni beri jadi ya. Ini bulan to. Pangkabilin rencana kelebun itu saya lakon. Jadi yang can kelebun insyaallah paling sebulan aki pakuni lakon jadi ya. Jadi rengking kok paksana kelebun nak cek minta nyaman dua. Menja jadi pakun nyaman jadi jalan dan budiking tapi sebulan lagi ada janji kelai benar lagi ya. Oh tina cong mungkin kada diri ya cek tu terserah ya alhamdulillah insyaallah pakun jadi kelai lu dah alik dem mah ide por ngakan awak udah lo kaki kon di parlo cong ajak dikakan cong. Pak, tolong koi Pak. Iya cong, ayah dan naran tu. Ayah bi kakak nih ya kak. Iya kak. Benih, engkau adik parlo kian nyaman hari kakak. Lurah, kaget andik kan ikaran nang masjidku tak temu oleh andik kan ikaran adan. Kuwi nungku. Iya kak alhamdulillah. Oleh sebab kurban lepas di apa ruya di ba cak ko cak ruah. Alhamdulillah oleh peto tu apa. Itu natulan mungkin karena dia. Iya kak. Engkau nur asokor mungkin karena dia tak. Jadi ulangi pole sekan tak ruah. Hidup nuduh reng tuan ambui. Iya kak. Ya keng karo de riye le. Mun beni bekto nada no cak pasade na. Kan sapara kakak, cok ora benta kuah. Iya cak reng can orang nyaman ruak kakek beni bekto nada na kuah. Malah ora orang fei, cak reng mun dadi reng bener kelero, dadi reng salah kelero. Pas kemas si bener jare kak. Itina pak lagi nge. Cak nyaman teroncan orang.
Enjak lah cong ini dia tak temanting renteng man dek manda tadi. Beres setia lah. Oh itu nak lah. Lu sini di dim maka Anu kok lek dikon kelebun nah andi pekrem pekrua. program apa saja? No ya jalan di dia nai betes ruah rosat banyak jalan lobeng. Oh, Riberin bereng labu. Jadi bingkok jadi ajwa aki kelebun minta aki proyeknya man gua. mangkai pak gua bi kelebuna. Jadi insyaallah dia betul bilang. Tinang kok mulia boy malam lah. Oh, ye cong. Ni ka puru ka. Bening kok kita pejeng asar malam lah. Arah tak pejeng dia. Enjak lah. Apa nanti kok bini-bini re Roma. Oh iyalah, laonan kak ya. Gila iya.